Sino takadwa masimbang pengay, hay may. Damagin nyo, tatang. Nagluho kan. Anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay kastaya. Nagluho kan Jaime. Nobyang magayam to'y kadwam. Ngem apay ngay adi mo yam amaw. Ay na, nakiam mo kailang aruday. Wan, iso tinubyak, ni Winday. Kasano ngay naram na katoy anak may. Di na maamu ti agaram day tao'y balasan kao. Apay masapol, damagin nyo day tatatang. Basta asawa ko ni Windy. Malangarod. Dumanon tayon. Tagkasar kay Kiday. Ay na, saan ang takasar? Anya. Ada kekastaan. Ada mo maparti ababaw. Ada met urnong mo ijalkan siyam. Binagkat kau, jinagdak kalakawayang ke... ay sos na pumpun nun saan? Madula amin. Saan ang masapol? San ayaw Windy? Apay masapol nga kasar tapay lang. Jaime. Ureg din natala ko man. Manjak mat Agkasarta pa'y nga umuna Satan to agden na Jaime. Anya? Didak mo't la palubusan dagiti dadakkel ko amakiden na ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ay wama nga may Jaime. Anya di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amuyo mat nga allergic ko ti tataw. Adula amin mga mom. Basta kasar kayaw. Lakay, adda na ibaga ni Jaime kan ka may papan iti kasarda kan ni Winday. Nga. Kunanamot aditay kano agawisan. Tayla kano mang kasar kadakwada ti pakanan tayawn. Kan may sala kano aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Data ti dadakil na. Nadanakam ni Jaime. Kat no lumakayan na baraw. Pagbalinam to matakasla ubing habasait. Among mata na ata piti tattao di anak ta. Ay, kasano amay ruam nga ino kasta. Anya maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak laang lakay. Kasano nga ta nakaaram di anak ta. Kunaklanog laklakayan na baraw. Ay, diya mga ron amaw bakit? Imposible mo ni Windy tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ay, mabali na kasta. Ada mga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngam no iti personal. Kasla natuktukan na bisukol. Anyat pagbainam ngamin ay Jaime. Kasarlaang mat. Kaya nga do tagbuya tatao. Di lamang kasar kada tati bisita tayon tao. Kanjag paris aninong kaninang ta. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaruba may. Dua baak dagijay. Bakit kinlangay? Naimbagdagijay tapada ka man nagbabay. Di ka nagawis iji lugar yaw. Dananang kantatang mulagan ti ayabang mo hinday. Anya? Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin na talaga ti ado ataw. Agling utag iti nalami ice. Ala makaamu ka nga rod Jaime. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Nagadumang ay. Kataltalo mo lati bisita tayo intong kasar may. Tay mang kasar kada kamay. Kantay dua abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tatao ti kasaryaw into no may abulan. Anya? Apay ngay? Unay kay matay. Imbaga lang haro da diyo yawisan. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isupay iti daparwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isupay asukat ti maparti ababaw.
Kayo natin kasano kaya yaw. Na. Ay, unay ka tikasta pa nagsungsungbat mo na may. Kay kasano ay kapilitan ta mga may. Samada kayo tiyang kasar. Ngamda kayo ti masikuran. Bayan nyo ngamin na siyak tagdesisyon. Ay, di ka madaragan. Siyak ti makamaw. Siyak ti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha? Mang paturod niya? Basta. Ada ramiden tainton kasarmo anakaw. Tumurod kan tao. Ure adu ti tao. Ha? Umay kayo inton kasar ti anak ko, paray, ha? Taas si katimay sa anin, wine. Ay, kuhin na, paray. Kaano aya? Inton dandani agtapo saan, paray. Ay, tayo regalo, ma. Di muli lipatan, wine. Ha? Ay, una, paray. Basta masangok to ti mapanggumatang iti regalaw. Ay, no di mo masangaw, ayos lata. Ta mabalin mo ti cash. Ha? Siyak tupay. No mga anakak iti kasar ke kwarta ti itidgaw. Kababaan mo ta 2,000 ano agparwanak. Ha? Mabay na ngamin ngagparwan iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan may ti 2,000 nga itidgaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige Diyak agbayagain, tadapay papadak. Basta namnamag to ti kaadam inton kasar ni Jaime nga anak kao. Ay, hello, Maricelina. Nay, pare Bertaw, si kamot gayam. Ay nasumrek ako na kuma. Ngamadama ti dalus kaw. Kat nay, inikat ko pa iladag iti sofa di tasalas. Ay, saanen maray? Umay kulayawes, ti masungad akasar ni Jaime nga anak kao. Ngay anak mo iti bunyag. Ay, nay, kasta aya. Ay naimbag man ta mga asawa mo't laangan ni Jaime. Kunak no talaga nga agba ka na baraw. Ay, mga asawan di anak mo iti bunyag maray. Kasi kanto ti may sani na nga. Ha? Kat di madublain. Ninang akon kin ni Jaime. Anak ko iti bunyag. Sa ita anak kagmanan iti kasar. Ay, uwan awan dakes na. Amok ngamin agalanti ka amang tad iti parwad kahit. Ha? Agpadata, adadakkel ti mait itid na parwad maray. Tauray siyak. Ay, mabainak lamang tad iti basit na parwad. Sa bagay, nanginam ngamin ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga ruda. Ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ay, wan maray. Iso ano siyak ti mangtad iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababay no mangtad ka iti basay. Ha? Ay, sige maray. Ay, jak agbayagin no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapada tay abisi ita. Sige, agpatuloy akon maray. Tanay, dapay papana. Nagadumo dagitoin listam nga sponsoran, Bertaw. Ay, una tapno masubot diya siyang ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito imparis mo? Una, tapno mang tadamin iti parwad. No agpares dagiti agasawa, di may sala ti parwad da. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook. Tapno, ado ti umay iti kasar. Ke ado ti mangtad iti parwad. Amom lang nga rod na sana kayat tiyanak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laang. Ay na, siya ka ti makaamaw ka ni Jaime. Tumurod to day dyan ton kasar na. Nalakalang ti remedy, ako nada. Remedy manan nga. Ay basta, siya ti makaamo iti anak ta. Ay na. Oh, Jaime, di ka mo't makaidnang. Wow. Apa yan? Ay, tata nga. Nagawis ti ado at tao. Ay.
Kanya nga eh. Aglingetak man ang itinalami. Isa yan. Agragsan kakit di. Takasarta itay, may. Sapay awan pa'y mutimang kasal ka data. Awan pa'y. Maladaw ka no basit. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayay. Anya? Ipuspuntan sapay lati kasartawin day. Anya? Ada ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay, mataktak ka lupa, iti bang kasar ka na kayo, tada emergency na. Ibagayo ata di umumayay. Anya, apay mananaya. Hindi kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawis. Nagadumot tayo na awis yaw. Nagawit tayo din. Ay, agtal na ka man, ay may. Tilay bagbagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tada itad kukan ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Tarasam, umay kan. Apay tayo ito yung arak, tatang. Ala, inumumon, arub ubumon. Hindi mo aging minumit yung arak. Nagpait. Ay, anusa mo na. Ala, tatnusan kang agnermios. Napait nga ron. Sige, no di mo inumunday ka eh. Agnervyos ka no madamdama. Saan nga minan tayo kasar-kasar? Sige panawan na ka ni Winday. Sinaan na kan. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod tipay kasar kang ka. Ay, Ala, inumumon. Tumurad ka no inumamday toy. kaya nga ron ti basaw. Awan basaw. Arub ubumon. Daytoy. Sige nga ron. Arubo ko na. Adan tay mang kasar ka da kayo, Winday. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak nga rod amo nanang. Napandamot ijay likod itay. Ni, dagi damang gaya man. Adan tayo mang kasar kandahay mi kan Winday bakay. Adan mangrugin ti kasar. Ngayon na lang. Maya mataba daw ma. Na, Bagbagay mo. ay. Apay ako man natawa ka, Jaime. Ay, may. Nabartak kan samat. Basi lang. Pinainom na ni tatang. Berto, apay nga abinartak mo ni Jaime. Una tapno tumurad. Kita ka na awan ng babay na. Ay, nala, agsagana kan Jaime tamang rugin ti kasar. Anya ko wanyay. Rugyan na di kasari na. Kasar na kan. Nabayagan na makasasawa ka. Jaime, ni, Ala. Intayon, ta mga numausawan. Mabain tumanay. Siga lalaki. Awatan matlakadi da ito'y ang babae kas kapisi ti pusom. Ken katakunay mo iti agnanayon. Hindi, windy lang ti na yan ko babay. Awanin sa palipay. Isuti ayata kagingat ingana. Uy, isumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang amay. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayan ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasumbatan na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa nga road. Binainumam nga ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki dia. Kita am kaya napukaw tibay na. Timura di tikas taunay. Ay, ala, mapantay di balay. Tarugyan tayon ti agawat iti parwat. Bakit? Ay na, parwad adagos ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti unaam apanunutam. Malain te nga rudaun.
Nay, si katipusga ka para lista iti agparwa, dili na, ah? Wan, Uncle. Ato iti ballpen ka notebook, Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, Uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pa'y. Ay, wenatap no, adu mati mailista nagan. Ha? Masapul ama po no'y tinagan da ito, ya? Agayap kay tagparuan. Di kag bain-bain, ah. Wana, Uncle. Di ka matanagan. Taykan kay titangdan mong agilista. Basta lalaingam kay agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Iba kayo na. Pagkatangay. Ay, husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Ay, una ka na maturo ang wag pa'y lang ito'y babaraos. Danggaya kita. Nabartag ka, Naime. Panahon naman, dito ko lang eh. Makaramang ka kanya winday. Nay. Anya, adu madla tinagparwa dilay na. Wan, Uncle, nagado. Kitaan nyo to'y dakkel a notebook yaw. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wine. Ay, agasong pantay ta. Ado nga minti dimar ay, Uncle. Ay, huwin. Ado ti inawis may. Ay. Naimbaga, ta sana natukul ti aklaw. Saan? Tayong close minti pa ka, di may ibusan. Anya? Iyag mo nga rodan ti notebook. Kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rogya kong tagbilang. Ay, awanan ba'y dagi dyan di maray iti kasar. Ado ti kinandangam ta imparwad da. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangagkan ka. Kaya mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pailat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa amat adim maray iti kasarkat ng taday ti parwad. Wine! Adugag paisaw tinakalistanagan dito'y notebook. Hanggang 50 pesos, mate. Sagay sala, dagitay sagsasangagasaw. Ay, kat anyat mabalin mo nga no isulat na baulanda nga intad. Sana day tadi pagpupudutam. Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na party ababoy? Ay, kat talaga akasta. Gagangay na. Tanagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da. Balsag din ang danog kanya. Ay, sus. Nabartot ni Jaime asin magpert. Nanay, tatang, agpakada akon. Agawid ako ni Lugar May. Apay ngay, wait, day. Mabutang akon kini Jaime. Nakabutbutang matgayam no nabartag ti anak yo. Sige! Ay, ala, ay napanan. Ay, sus. Sikan tumang amin, Berto. Basol mo na itaw. Ay, basol kumanin nga. Kawan, insorom tumang amin ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Isa basol mo na ita, mapaspasama kita. Nadanagap tamanipod pinaramanat ti anak ko iti arak. Di na matan sardengan kat pasaray aggulupayan tunggal mabartag. Pagbababawyak iti kastauna iti inaramid ko. Iso ajak nagsarday anang bagbagak ken ni Jaime. Kat kaasi na, di nanggagnamat. Kat naurnos matlang ti amin kadakwada, iti asawa na. Alakastan, ti pagayam mo, Berto. Please like, share, and subscribe. Thank you.